Umntwana wakho wembuzi wephi? Wembuzi. Umntwana wakho wembuzi. Ngambulala bathi umntwana ngambulala. Wambulala? Manje usuyavuma ukuthi vele unomntwana nembuzi? Ya nginomntwana nembuzi ngiyavuma nje ngitshela. Unomntwana nembuzi? Ubulale ubani? Ubulenge. Umbulelelani? Ngithi nje umntwana nembuzi. Maya wena imbuzi le kharo wawungakhondomayizi nawulala nembuzi? Wawungafaki condom? Uyazi ukuthi nje sidla imbuzi thina nje sidla abantwana bakho because imbuzi umntwana loyo phela imbuzi le bathi ifana umntwana imbuzi lo ufana nawo. Uyangithola? Nje usenza indlayela wena nje. Imbuzi ngilena Ulele nayo kangaki? Ulele nembuzi kayi-1? Izolo ama-twins? Okay, then kwenzakalani? Wabulala? Maya wena ubulela abantu? Ya ngibulala baba. Yeah, mara but ubulala abantwana bembuzi zakho. Ayisho maye bafana nami. Bafana nawe? Wababona straight? Ya ngabona straight. Izalako ngayibona. Yazalelwa eChinese guy. Amakhulu. Mara musi imbuzi nenyawo ezi4. Wena wabona ubuso ukuthi ukuthi vele bantwana bakho. Kharbo ulele nayo kayi-1 imbuzi leyo abanomntwana at the same time. Hayi wena. Manje ubulala abantwana bakho? Mara unamntwana ngecadi ngaphandle kwembuzi. Mara mfo why ulala nembuzi ungafaki condom ke? Anakulala njani isilwane? Yini into oyifila isilwane? Nje ubuye emnyanyeni uyidle njani imbuzi ubuye emnyanyeni? Nje uyayidla inyama embuzi? Angiyidli. Ngenxa yani? Angiyidli inyama embuzi. Akayidli inyama embuzi. Akayidli inyama embuzi. Nekukhu emakhaya ngiyidli. Nekukhu nayo wayibamba? Angiyidli kanti imbuzi nekukhu esikhaya ngiyidli. That is why musu ukhona ukuba nomntwana nembuzi sokukakarela abantwana abancane nje. Like umntwana omncane because umntwana udinga uthando la umkhombisa mara wena ufaka ilimi games awufaka ilimi ngaphathi komntwana ulifaka ilimi vele like seriously games ufaka ilimi ngaphathi komntwana. Kungitshele like isehlakalo senzeke nesiyabuso kungichazisele ngesehlakalo esenzeke esiyabuso kwenzekalani ngalo esiyabuso? Ngowesabuso? Yeah, naye ngicela ukuthi uyabona nje kuze ngikhona ukuthi ngithathe indaba zakho. Ngiyabajikisa nje ukuthi bajike. Awusakhuluma ngakhe. Lapha la egedini ngibatshela ukuthi bajike. Bathi bafuna ukusolva kancane. Umphakathi abarubetaba. Yezwa bafuna ukukusolva. Nje ngiyabatshela ukuthi simlethe Thabana na simchiye Thabana. Munno wadumela gore na le ubile le bana. So nje ngithi no bajike. Uculu usabachazela napha lapha egedini. Ngiyamtshela ngithi into le iliseleni ngakithi angithi sesimthethe. Ayida nimfune Thabana kamara singambuyisele Thabana simbuyisele abazalini bakhe. Mina nibone ukuthi kwenzeka. Bona bathi bafuna ukusolva nje. Yazi ukuthi umphakathi ukwate kangangani? Yakwazi ukuthi umphakathi ukwate kangangani? Bafonela uBheni nangubheni umnikele. Ngibatshela ukuthi no jikani. Basakhuluma lapha egedini. Ukuthi bayajika or ngithi bajike. Eno monna ro mofa jwang. Manje mina inkinga yami ukuthi ngibabuza into eyi-1 ukuthi simbuyisele Thabana asuke ezandleni zethu. And either i-community ifuna ukuthathela i-decision ayisithathele thina sokubuyiselile ekhaya. Abazali bakho babona ngithi nje sokuthetha abazali bakho bathi sikambe nabo. And so either bayavuma